geri himani kisani kogya belai wana masih kok haino kokma mani pipika mongya kami ar di blok ni bisingo kelaijak tui kormo purvo Lakshmipur edisi place ni bisingo kelaijak takuk Ranjit Debroma ni yakung yak manya anggai tongmani jorabo rega samung khanya ni ma thangjao rega samung khaya thang puro member chairman sakaibo ani yakung soliya ang khaimya ne sawaibo nogo asuri tonjagya rega khaya kai rangmaya ne sajago piaba bini boni khoroksano kam thari tonibo mono khoroksa rega ni rang reui tongbo kunumung sa panon ni khoti nya tamoh male bo hai borok kobang mano tongo kobang mo jaga no mai khaima tongo yaba belai ke khairok mai isa thangnani phainani bini belai kino kosto o kosto no tamoni bagi nogya narago wansokdi nini jaga o klai che nemo mohino onai sinani nango nona nango sudu bini abo simung boya nok hukmanya sep sap kere nok huk bori jagya abang menai ko jagya ini bo sawi khnai tai abo simung boya sarkar tui phayo bot dilayo ongkong layo ani bagile mungsa pano sep sap kere bo nei bo sai khnai kha narbo khani jagi aku Ranjit Debroma nomor thanai dakho kamu thana ne tam kamo rega wo nini rega job card to tongba jek jokat kere mani borla khaita ni ma khaitamo ma kai sore hanja khai maya ओमफ्राय नैनि पन्चायत खेबाबो पंचायत khai purbulo khipur नैनि कामि खेबारसा kamin khai odin chandrapara नि बुंखाय Ranjit Kumar Debroma नि बाबन बुंला Rabindra Debroma नि रेशन कार्ड तong ration card bo kere jo card bo kere ओमफ्राय नगलेट बदे रग नैनि nok bo kere buni nok go chang tong jau नैनि मा सा खाया माने बस बालखा hak hayang mani gobang ma ai bisi dam kai to kha नों ताबुक सामुङाव थानाय माने बस चाल सामो samungo thanai mani khai iko gana wono नैनि ब्लक बजागाव bolok mongya kami तमा Ranjit Kumar Debroma नि बाबन बुंला Rabindra Debroma नों बो पन्चायत आन्दार निकलाय बो पन्चायत आन्दार निकलाय नों पंचायत purbulo khipur नैनि ब्लक खाय bolok mongya kami नैनि पारा ब्रो para odin chandrapara नों ताबो ताम काम खाने फाय rega khaina phayo नों लाथा बायदि हिमो ओंखाय रेगा बाहाय खाने सा iko atikano khaima sauta लिडार ओके बननो देसो कोनो नगो तमे रगो टिचार रेडी diya iko atikano kosto khai chata